Do here, why you better than what better than do here? Do the do what we do see? Why you better than what bo yo? What bava? What bota? That day in waye, that day in waye, that day in waye. Ethiopia, Ethiopia. Itwe baba, itwe ye, itwe ni wa, itwe bama, itwe honre. Wahanu yere, wabokia o, ege u gaven, oge du, aye na o. Ege u gaven, oge du, aye na. Don devil. Ehia do u gaven be okuna. Mana du, ogi mama we wuyo, ma we re ba do gaven okuna. Babugan mahia fe ogi eduka o maya nerun we vana ho na buya fe total o kipia kiku kegbe ya keten kosi wa total wa gage o gavana be don je afian gbe do sale bo ari ni mahia o wa wese wa no yere wa bune o aruhin ore unyagbe na aruhin ogwa di mayena abe teme ha ne oyebere edegu wa o wira me kiss of yasogi o reba bokia o let them say osaga o reba o bokia o sister tesi mande ko yo bokia o edo be no teme o digie igbedejon ko yo o selogbe ko yo wa bokia o wa na ma e de degi wa hia reba saleba begu wa o Selogbe o pogbon ai ma ibe ye na o pogbon gogo ma mi ebo wa ga neru o na ya so o let us pray to start. Enira ke bogo mo ke bogo jo no wa na nya ma sadu dazi e pon e ro me o wo e dede me de ya gbonu yi nu mu ni ma upo gbera na we la pogbon uki agbera we la gogbon uzola agbera we la gogbon edega be fo edegi be gbe obo we ya ye uweso sadogwa uweso kun da benu ya yagbon una ka we ede agbedega mu una we okokwagare oyun ibere oro ibere una we be na gbona ya ro ehan ifo dede to pa wo we tie mutan uweso benu ye ejoye umama ya fe no ro pokwa efi no ro ya fe opokwa ugugan obi man e na gmo e na logo obu we no sa logo do e logo yi uweso emenwe e madotana e gawe e marina we mahanga we maharu we mahane rungi e da bon ya fe fiangbe ba o fiangbuga na e no ata be e magnedo la hoge la mario pogman la na ki ba mi a o ya ga we o ma mi a o ya lele we o yo se no wa we di ma o e ki ma gbe ewu na kwa o ya fiangbe ni ma o su ma be da gbon wa no nyeme ga ogun wa na amuse ga ogun wa na fi ga ogun wa be de ma de ni Jesus Christ no nya ma isa aya we isa wa ko yo wa bokia iwa mi noro ba dene iwa mi noro ba dene o Isaiah ibaka se Isaiah oru ihanya yeva uvion para evara bugi asu vion para bugi Isaiah onwe ha nya yeva uvion evara bugi asu vion para bugi. Our text, our Bible text for today in this service is found in Isaiah 43 verses 18 to 19. Isaiah 43 verses 18 to 19. If you have a Bible, you can open to it. One Bible, let us read from the Word of God. Isaiah 43 verses 18 to 19.
Listen to the word of God. Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. This is the word of the Lord, and thanks be unto God. Oh, thanks be unto God. Agati bazaya akasazaya. Uwe ha oya nyanyeva. Uvie vaira bugi ya suvion paira bugi. He awege ogwe Mianmian emi no gbera. Legi mauda emi no ki o man de. Wege mega we yon gbon. Ya ore. Ebi ọgbọ́n ìyàwó ọ̀zọ́làdẹ́ tó àdẹ̀rẹ̀. Mẹ̀gàdìyẹ òdẹ́yẹ uwẹ́gbó numiẹ́lá. Mẹ̀gàdìyẹ mú ẹ̀zẹ̀ ńlájẹ́ rẹ̀ uwà tó numiẹ́ wọ̀n. Gẹ́lẹ́ ẹ̀rọ sàlùbọ̀ rọ̀yé yọ̀nyọ̀nyọ̀nyọ̀nyọ̀nyọ̀nyọ̀ rọ̀yé yọ̀nyọ̀nyọ̀nyọ̀nyọ̀nyọ̀ rọ̀yé yọ̀nyọ̀nyọ̀nyọ̀nyọ̀nyọ̀nyọ̀ ẹ̀rọ sàlùbọ̀ àdàkí ooo. Ẹ̀rọ sàlùbọ̀ nọ́tà ẹ̀dẹ̀nẹ̀ nọ́tà mi màná ẹ̀dọ́ nọ́tà mi màná ẹ̀wàdà gbọ̀n nọ́tà mi màná ìpìá nọ́tà mi màná ìkó ẹ̀rọ dàkí rẹ̀ dùmọ̀ ẹ̀dẹ́gẹ̀ ẹ̀sẹ̀ rẹ̀. Ebi no saka yi asetin biek fiok okengwa. Onye ebi iwe yonge dene. Iwasu oge dene. Iwasu oge dene. Oye we Mianmian. Ebi nede. O sakiawe emi ogogbon we Mianmian emi nede o sakiawe emi ogogbon waja we ise waja we ise waja we weso sadubwa Wese. Give no saka we Mianmian nede. O saba we yan we mi ogogbon, ebi ogogbon. Upogbon aye na saba we yan gbon. Upogbon aye na ala we fun pogbon. Upogbon aye na ala we gbe bata ogbon. Upogbon aye na ala we le ba ogbon. Upogbon aye na ala we si won gbon. Upogbon aye na ala we gwaluma won ogbon. Upogbon aye na ala gwalu salobo ogbon. O salobo na iku eni oda we ya we mi ogbon upogbon. Ebi no sawu pogbon we di ako ebi no sawu ba pogbon we vi bola di anu ya mien yi vi bola di ana wo yo nu afian gba wo sa la go da wo sa iyo bo go sa eti wo sa umma wo sa efe wo sa o sawese we Mianmian nede. We Mianmian nede. Bosai guka we na Mianmian nede. Edo. So we na Mianmian nede run dabo. Be na me ro be no venue eri je o mani e banangbon. So pon pa ina
èèyàn padà tó dì ìdárò yìí èèyàn padà tó bá ogo ọ̀nà tó bá ogo èèyàn tó bá ogo ní àgbọ̀n ìdẹ́rẹ̀ èèyàn tó bá ogo ní àgbọ̀n ìta èèyàn máa tẹ́ fi ọ́ ní àgbọ̀n ìyá vòrò èèyàn tó bá ogo èèyàn rí àní àgbọ̀n yìí ayé kàkà bọ́ sí àgbàdàwò nù ọba ara fíkíán ọ̀rẹ́ ìbí ọlọ́gọ̀ wà mi ọlọ́gọ̀bọ̀ ọ̀nà yìí nà fẹ́ ní ìwédò hìyẹ́ ọlọ́gọ̀bọ̀ ni ẹ̀mí ẹ̀nì nà fẹ́ yà yẹ ni ẹ̀yẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ yẹrẹ yíyan yẹrẹ ẹ̀gẹ̀ náà yà dé fiọ́ ẹ̀gẹ̀ náà yà mọ́ ẹ̀gẹ̀ náà yà miẹ́ ẹ̀gẹ̀ náà yà miẹ́ fiagbé ẹ̀gẹ̀ náà yà mi tó hàn ẹ̀gẹ̀ náà yà mi yóò bọ̀ ẹ̀gẹ̀ náà yà mi aláwòdà o ẹ̀gẹ̀ náà yà mi ẹ̀fẹ́ yàn yẹrẹ. Ever never so. If you not there, no man defio, no mama, no ria, no cool, no pefouin, and ya hear it. If you not better, so hear it. If I say that, and there, it don't have ye, never say ye, as I'm going to Wusa. In my man, I'm one and ya. Even no man defio, no there. Nepa non du pas non de nepa non du pas wo ki non gbera ameno maro yubo ki non gbera ibi ba be we do mi we opo lagbera boni mama wa so wado opo ni opo bere opo non gbera ologo na ivana gbona ya fefefe no ka wo People don't be that until 2020. Oh, one who tag on Yahweh. Oh, or moon who tag on Yahweh. Oh, or moon who tag on Yahweh. Eh, me have done here coronavirus. Now it's COVID-19. Or moon who tag on Yahweh. I never don't say. I'm your table, no man say. I'm your pebble, no man la. Oh, like I take it. Huh? If you know what tag mona, if you know who tag mona, if you haven't done COVID-19, I would have been hold out, no, with a best to know. I hold on with a bit again. So, but I get with a best to know. He said, I do ya what I say, yo. Been a while living your deal. The coronavirus, somebody I get with a best to know. He said, Upo don't bear now, Logon and Maso. Upo don't bear now, Logon and Wo. Upo don't bear now, Logon and Wotagmo here. If I saw the other load there. Who did me, Amana? If I saw the other yellow there. Who did me, Amanakana? Webo Uzano, Zebebo by setting that. Oh, you love me, a webo don't cocon. Ben a webo lodon ye. You couldn't get a boy, you would. Oh, you love me. Can I party? I want the Bewa Kuro. Big Magwana. Now what the Bewa Kuro, whom that or boy, can do talk with. Oh boy, I'll be with a baby. Boy, I'm do talk with. So I'm going to get with a bill on Timayaro. He said, coronavirus. I do you know what you coronavirus. Oh, coronavirus. I got the bill of Mayaro. He said, I do, I said, obey, Senna. Ó gbé màá fẹ́ jàú, ó gbé màá fẹ́ gbárọ̀, gbé màá fẹ́ gbárágbọ̀n. Upo don't gbé dákẹ́gì díẹ̀ yé ìmànìbú òbọ́sí ọ̀tọ̀. Ẹjọ́ bẹ ìmànìbú òbọ́sí ọ̀tọ̀ rún dàbò. Ọtí náà, eré náà, iyì náà, ọ̀wá ẹ̀kọ́ wa nọ̀tẹ́ ìwìn náà, nọ̀tẹ́ mìírùkì, nọ̀tẹ́ àgbèbà ẹ̀yìn òun pátákó ni màá yé ọlọ́dẹ. If I never call me, young loader. If I don't begin with all, young loader. If I don't come in or answer, they do a drag me, young loader.
Even of ye read a young go, Nagawa, Yaluda. Even I'm watching ya, Naoga, a day, backward or Timana or Ribadima, Yaluda. Iya. Abo he no buna wabe bu we don't your body, Guavan Rivo, Yaluda. Abulina Italy. Abo he no ye be ho, no walude. Then me, I beg 2 days we know her, Abo he, a kid one of me, Abo he, Likian, a kid one and I would, and I, Abo he, Likian, who Donny, Abo he, no Italy, don't want little there by me, COVID-19. Oh. Niante to hang bon, niante wo mino saloboa, niante du yo bonebo, niante simi no convin. Yana mwemi awene, ya hiyo la wegbe yana wuyo, yana yo okyo. Oh! O saloboa du dazi. Abo gonja we ya fe, abo he abi gyo he no yu ki e vere, mu de mi awen dana o saloboa nu ri oriyan ya yan fun egbe. Ise. Ẹgbẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀nà tó tàdé báyé ẹ̀wọ̀n yẹn wí láti tàdé báyé òwe náà wí káwé yí yẹn wá tó tàdé báyé èyí ẹ̀hìn ọ̀nà wà rí bá ìṣẹ̀bọ̀ yẹn wà mọ̀ ẹ̀ nínú mi àwẹ̀ mùdá ẹ̀hó wọ̀ lákà nínú mi gẹ̀yàgá ò bọ́ mọ́ yí báyà ìṣẹ̀ wà lòdẹ. Ilé náà bí kìnìún máa ń sùn dáhùn iná ilé náà bí kìnìún máa ń sùn dáhùn dúẹ́kì ilé náà bí kìnìún máa ń sùn dáhùn yẹ òwú ìwẹ̀ ìkànnà náà iṣu ègbò bọ ìkànnà náà gbẹgbẹ dédé yàfẹ ọdún wa kì í kẹkẹrẹ ọdún wa kì í kẹkẹ mú fa wọn wá èmi ní ọsùn nù kù náà gbéra náà ọwọ́ gbẹgbẹ o màdó lè mà náà kà mẹ ẹ má yàfẹ lọ́ngì mìíràn ní wọn á yẹn wù lọ ní wọn á yẹn fìyà. The man le be coronavirus rie mandoki le manaka mi ha fe wa do wa koyo o wa di ma orion ruda baba lode eye lode chance lode ma ye be ho ba ma pe gbina we de ebe ne abogi so we hotel Nigeria we ni awa be lode ba me mi ame dana bí wọ́n gbé hotel hàn ìjọba gbé hotel ọ̀làdí ohun ẹ̀ ìjọba gbé hotel ohun ọ̀tà ìjọba gbé hotel ohun ògbẹ́ ìmàdó lè wọn náà kà mú yín àwẹ̀ wàrẹ́ gbé o ọ̀ṣùwà o ọ̀dìmọ̀ o lásìkò gbẹ eréjú wà ọ̀hún wọ̀ọ́rí. Akamegbe we oka body ma o saloba no fuya rion o saloba no kiyan meveva o berio ke we boko to wa nekwe Aisha Bakai ore mi amani ugano eri wa so we bi ologo ma ekini ado o mangidefio ekini ado awere nla eki iya won pare dugu awere like ibedenebo won wa gion ki amami no setting do yo won wa gion ki amami no setting do yo ateti o lakpa ma gbe tu fele ateti fire brigade yo ri yandere yo amami mia enye na le gbenye na le ede biye eye waye esoro no wa do kinoma ekene kinoma ni adori o wa ni abie mi yi e ba ni o yi ke music an wa ya gbe o wa very ya be no do mo bi so pa yan ri se ba yan ri e yo ri ye ti an e ma ta o yo bo ka pon ogudu ku ore oguto osike e ma radio ka mu wa wakuyo bawedu wado we mi ologo wa ko pa logo wa yo upo don pe na mi e bo so da ame mana iro
who that my mind or if near call you go or manzo. Otter there's already your mind won't. It will have few that the end of again. I want a one. Oh, to German. If I saw it all, no one will be a logo and no cable. O logo on ma ho we the logo ipo digba sebe bu wa we Nigeria na wo e bu na ifekoi ana ndo agboku pe wala ho wa mi wa fa ni ati ensas wa mi wa fa bulapa o wa mi wa fa obi yoko ena agboku pe o pupe ni o wa su hu se de we ana wa ya gbe we dan tabi ma ni rebu bobi obi awe man se wa bi hu kyo wanta ugo ni amanga wo yamako mi ni ama mo egbe ugo ni ama si yegbian ugo no ma gbe ira ma gbiri odo gbian ni gba ma no gba yogbe yuto abu amosisi da ewebu ana afile gbogbo okeke ire oyimi na voto na vuku mata igbaba na wi eri o eniyan re baba amon ire mata egbe wan we yo ya fe egbe ni akiri egbe obiragian egbe obiyogian ma we ma do kan mi an we ma gbe gbo so enu wa o wa do mata Evanta Salubano king wa meve wa o ise video asetting to here my doge be na do mi we ologo wa na ope no sagbon eri abe lo dun po don gbera odun pe ye va don gbera eri abe lo pe ye oui don gbera eme mi ameda nu gboko ege banali bi e ka gboko oda bi la abi mi no jeberi o ebe bana so no oda do la se to ba ne ku so ba be mi ma fa gele ebo na dele eri ma gbon ye a eri wa no mind that way na bi o ka o dan do wash one na do ga be one ma do ge do salubwa o me no ata be ma be ma ya be upo da na ibi la na upo don gbera ogwe gbegbe upo don ala na bo bi je he e ma na do mi o be asa ya we ya jan je va ou vient e va do gi asu vient pa do gi e bon salubwa ogwe we Mianmian de ebi na gbera ebi no po ebi na pe a ogwe no Mianmian ruda ebi na ma Mianmian to ri o ma ori on to ri o ma ko kere ori o ma o be kere ori o ma fun egbe kere ebi na ma Mianmian ogbo ma iyo e ogbetin iyo dan ogbetin Salubagwe we Mianmian ekekere don gbira Salubagwe do Mianmian uwu no do la don gbira Salubagwe do Mianmian ugbo oko don la mu po Salubagwe do Mianmian e ma no wulo dun po Salubagwe do Mianmian e mi ma go dun po Salubagwe do Mianmian oye do ma ja ben ro dun po Salubagwe do Mianmian o ha no gbo enu po Salubagwe do Mianmian e kinu mu do ma ma nu po Salubagwe do Mianmian e ma na gba kewe o de dun po Salubagwe do Mianmian popo na gbogbo enu po Salubagwe do Mianmian ize se danu zo enu po Salubagwe do Mianmian e no question nu po Salubagwe do Mianmian we Mianmian e wo Salubagwe nyagbon o de ya fe o Salubagwe be ke don na di aki Salubagwe ke don na kwe wa dan do roa Salubagwe ke don na mu Mianmian dan na nyagbon re Salubagwe be ke dan na ki so da me be rori Salubagwe be na di egbe na me no ba Salubagwe ke don na di afia gbe no ba
Evidence yakpo pagbon. Salobo apa ati make you done. E salabana we gege ni a yen a we mi ogbon. Yen ya we mi ogbon. Yen ya we mi ogbon. Be don kan pa mi ame. Saloba we ya we mi ogbon. Ise. E mi ogbon salaba yan o yin mefa no. Ise. No kan gba Arioba saloba we ya we mi ogbon. Ise. Popo ọgọ tìrì ọgọ fúre ọgọ mmanẹ ọgọ iyo ọgọ ìsọkẹ ìṣe dọ́ndé kàkì náà máa gbá gbóòdán gbé náà máa sálọ́bàgbìn àwọn èèyàn gbọ́n ìṣe o sálọ́bọ̀ àkàrí àwọn èèyàn gbọ́n èmi èsì ọ̀yà àkà o ìṣe sálọ́bàgbìn àwọn èèyàn gbọ́n èmi èsì ọ̀yà àkà o ìṣe. If you're born, Salabwa, Buddha, always see anonymous. He said, We read from the Bible. So, what our topic for today is what God says. God says, forget the past. Forget the past. God says forget the past because God knows the sufferings of the world. God knows the epidemic and the pandemic of the world. Forget the past. God knows the sufferings you went through in the year 2020. Forget the past because God saw the jeopardy, the upheavals, and the disappointments, and the frustrations, and the drawbacks, the temptations that you suffered in last year 2020. God says forget them. God is the owner of the earth. Forget them. The devil might have tried you. The weather might have tried you. The pandemic might have tried you. Of a truth, 2020 was a hard year. Of a truth, 2020 touched on all people, all countries, all nations, all territories, all countries, all states, all local governments, and the villages. Of a truth, many people perished. Uncountable number of people perished, over 1 million in the whole world. There is no part of the world that they don't suffer from COVID-19. And people have been praying that the year 2020 may come to pass. Now, the year 2020 has come and has gone. So God said, forget the past. But God did not say forget the past and that's the end of it. No. God brings a new hope. He brings a new promise. He brings a new fulfillment. New year is a year of new hope, a year of new blessing, a year of new gifts and new life. God is in control. In verse 19 of Isaiah 43, God said, I will do a new thing. Hallelujah. I will do a new thing. Hallelujah. Not the old thing of COVID-19. No. Not the old thing about Syria death. No. Not the old thing of shipwreck. No. Not the old thing of bad weather. No. Not the old thing of diseases. No. Not the old thing of poverty. No. Not the old thing of weather catastrophe. No. Not the old thing of devastation. Not the old thing of disappointment. Not the old things of drawback. Not the old things of frustration. Not the old things of war. No. But he will do a new thing. And the new thing shall be good. God said, you will see it. It springs forth and you will see it. You cannot deny it. Hallelujah. Your blessing this new year cannot be denied. Amen. Over diseases, over pandemic, your victory, your healing this year cannot be denied. Amen. Over bad weather, over bad business, over losses and losses, colossal losses. Your progress this year, your dividends this year, your progress this year, your benefits this year. Everybody will see it. It cannot be denied. Amen.
This is a new year with a new hope. This is a new year with new blessings. This is a new year with new gifts. This is a new year with new life. God is in control. Amen. Edo Pogba ye na o. Pogba na la na o ma fiangbe. Pogba na la na o me yo bogogbon. Pogba na la na o ma fiangbe bogogbon. Pogba na la na o me atomu bogogbon. Pogba na la na o me fi bogogbon. Pogba na la na o ma alawuda bogogbon. Pogba na la na o ma funwe bogogbon. Pogba na la na o man ogogbon ya ogogbon isolobata o mota emi isolobata to amose ise ohun ya o yan ogbon emi na de ewa agi to boka gbana emi na da o ewa ga o kian erifo eribie eveveve ewa ga vie awawa egi veveve yo boka wa egi swakpa yo boka wa egi subo yo boka wa usaloba wi awo yan gbo ilo le mana ta me won ya fe no mudi akosa e won ya fe no bunko do no rivière we ni apa egboro usaloba wi en de opoda usaloba wi en de ya do fiangbo pona usaloba wi en de ya do gbogbo mi fan lega wo pona usaloba wi en de ya do riefe no pona usaloba wi en de ya do la oda odon pona usaloba wi en de ya do herun pona saloba wi de ya do ijodu no pona alawo da o ijodu efe umame oyoyo e ya ga so bo opona ise oyoyo po dogo mama gbon e ya ga so bo pona ise emi no mana mata ti unu po ya fe ara ro pona o ise iye bad man ne ruin no man so ma bo nupo ora so ma boku da o ise every magwalo rupo e na gwalo so ma so bo ora so boku da o ise maga guge i maga mi no ro ise maga kwagbe i maga mi no ro ise maga mi ubo i maga mi no ro ise e yaga manima o Oga manima gele okun oga fi bagberu Vedi Jesu no geni matute ya gele manima e yoga ye oga manima oga fi bagberu Vedi Jesu no geni matute oga gele manima e yoga ye oga manima ya oga fi bagberu Vedi Jesu no geni matute oga gele manima oga gele manima bien oga gele manima hello oga gele manima sakipo oga gele manima ibuwa fogwe oga gele manima asabi ibamanga oga gele manima egbegele oga gele manima oga gele manima emopo oga gele manima ijaningabo oga gele manima Eri Jesu no jeni ma tutu oga gele manima o uyo mo salo pa ndasi mo dan pu mama no or have your brother down in the room of your bow down don't me afang bow saloba let us stretch our hands forward. It shall be good for us this year 2021. I want to give you the oil of anointing. Afyangbo saloba don't go my yaro. Uyo Jordan nu wa ya fe no yayi no new boy dadao efe egberame ofun egbe alawo dao na anyagbon atomu iyobo ogogo eya fe rasu baba o ise veni Jesu Kristi no nyama ise
Iri ya obodo o we kugbe ya wu ya wu egbe ya afia ngbo sale bo no lele we ukpodan ya fe ya we o ma daga yesu ino na ya wo bona o yo lo refe sale bo no yedu on no so kian on lele we kian ukpoto ya gba benin Jesu Christi isa wa ya do wa be wa ya fe don re ehide wa ya fe o isa tu trading wa ya fe salba na fian bua be wa mu ayorion wa na de e salba mu wa ayorion no fian bua o eke wa ri la ya fe no gbogbo na to amanu wa benin Jesu Christi isa wa we ya do wa be ya pe ye pe ti on ta go to the YouTube where all are stored and use these things for your evening relaxation. Play it all over and over. Send it to your friends. Send it to your relatives. What God has said today. Send the message to other people. If you are better than there, what you in the Mabe have kati ikidam mwenye aza ogu pota no river na YouTube where you have ye yala wa ya vi ya la dawa ukbodan mami kana wala o with mauna is wa we ya do we baba do we do is baba